44. izdanje Međunarodnog beogradskog sajma turizma završeno je u fantastičnoj atmosferi, u maniru najuspešnijeg i najvećeg turističkog događaja u regionu. Pod sloganom "Kad je odmor nije teško", najposećenije mesto u hali 4 bio je štand Vrnjačke banje. Kraljica srpskih banja, kako je mnogi nazivaju, s pravom nosi ovaj epitet. Ova lepotica svake godine privlači sve veći broj turista. Opština Vrnjačka banja i ove godine, kao i prethodnih godina, dominira na sajmu turizma, pre svega zbog statističkih podataka kao najposećenija turistička destinacija, ali zaista i zbog jedne šarolikosti ponude Vrnjačke banje koja se iz godine u godinu konstantno uvećava. Ove godine smo na štandu sa preko 20 privatnih hotelijera koji su uzeli učešće na samom sajmu, što je dokaz da iz godine u godinu sama ponuda Vrnjačke banje u tokotarskom kapacitetima raste, ali i turistički sadržaj Vrnjačke banje su iz godine u godinu sve veći. U ovu godinu, 2023. godinu, ulazimo sa 3 ključne velike investicije, to je najveći akvapark u Srbiji na skoro 5 hektara korističke površine, najveći prater točak na ovim prostorima koji će svečano biti otvoren 4. marta, koji će biti nova atrakcija ne samo Vrnjačke banje, već i Srbije, najveći tunel i najduži tunel ispod Crkvenog brda, 159 metara, koji će biti otvoren ove godine kao novi multimedijalni prostor sa motivima istorijata Vrnjačke banje, samim tim istorijata Srbije, ali i ono što je možda najinteresantnije za naše turiste i tradicionalne turiste, ali i nove, jeste početak gradnje gondole koja povezuje centar Vrnjačke banje sa najvišim vrhom planine Goč, gde smo javno-privatni partneri sa porodicom Đoković. Ono što je za nas veoma bitno i interesantno jeste da raste broj noćenja, pogotovo inostranih gostiju, što i jeste bio cilj i intencija naše lokalne samouprave, a vidimo da je to intencija i državne politike. Mi idemo u korak s tom politikom, pravimo planove i sve više nastupamo na tim evropskim sajmovima gde vezujemo kvalitetne i dobre ugovore sa turističkim agencijama iz tih zemalja i dovodimo turiste u Vrnjačku banju. Kao vodeći turistički centar Srbije, Vrnjačka banja ima najbolju ponudu zdravstvenog i rekreativnog, ali i manifestacionog turizma. Turistička organizacija Vrnjačke banje je poznata po tome što organizuje veliki broj manifestacija tokom godine i tradicionalno mi uvek na sajmu turizma u Beogradu objavljamo kalendar dešavanja, odnosno kalendar manifestacija za ovu narednu. U pitanju je naravno 2023. godina kada ćemo imati i više manifestacija nego ikad. Mnogi od njih su tradicionalne, kao što je naš Vrnjački karneval, kao što je La Fest, kao što je naravno festival filmskog scenarija, dani Danila Bate Stojkovića i mnogi druge, tako će biti i ove godine. Naravno, tu će biti i mnogo koncerata, bit će tu mnogo lepih koncerata na našoj letnjoj pozornici. 28. juna ćemo otvoriti tu letnju koncertnu sezonu na letnjoj pozornici, a nakon toga idemo sa tim tradicionalnim manifestacijama. Od 9. do 16. jula u Vrnjačkoj banji će biti održan tradicionalno i naravno Vrnjački karneval, jedna od naših najpoznatijih manifestacija. Ove godine će biti to 8 dana dobre karnevalske zabave u Vrnjačkoj banji. Mi program pripremamo, vredno radimo na njemu, jedva čekamo da našim naravno gostima i našim meštanima predstavimo kako će on izgledati. Nakon toga od 3. do 5. avgusta očekuje nas La Fest. U avgustu naravno rezervisano je za gledanje filmova na letnjoj pozornici. Mnogo lepih manifestacija, mnogo lepih razloga da dođete u Vrnjačku banju, da zajedno sa nama stvarate nove uspomene. Naši gosti su to prepoznali, oni nam se vraćaju iz godine u godinu i mi smo naravno na to jako ponosni.